Vahumbulelwa kha vhugevhenga ha u homboka masheleni vhaṱanu na vhaṋa vho thuntshiwa vha lovha fhaḽa Sebokeng vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Johannesburg kha muthutshano na mapholisa. Vhuendi fhaḽa badani ya R71 fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo ho thoma u engedzea musi vhathu vha zwigidi na zwigidi vha tshi khou lavhelelwa u kuvhangana muria lwa u tou thoma kha miṅwaha miraru. Kha zwa mitambo, thimu ya Chippa United yo livhana na thavha khulwane musi i tshi ḓovha i tshi khou swielela ngweṋa dza Soweto dzine dza vha Orlando Pirates mutamboni wa ligi nge luvhanḓeni lwa Nelson Mandela Bay nga Mugivhela. Ndi madekwana nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vha ḓisela mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha chanele ya DTT. Vahumbulelwa kha vhugevhenga ha u homboka masheleni vhaṱanu na vhaṋa 9 vho thuntshiwa vha lovha fhaḽa Sebokeng vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Johannesburg kha muthutshano na mapholisa. Vhaṅwe vahumbulelwa vhararu vho valelwa vhuongeloni. Mapholisa vho kona u dzhia zwigidi zwo no swika zwiṱanu khathihi na goloi 4. Mapholisa vha ri wana vhuṱanzi u bva kha vha vhusivi zwa swikisa kha nnḓu ine ya khou humbula uri ndi ya mufarwa tou bvaho nga parula. U pfala uri goloi tharu dzo vha dzi tshi khou vhonala dzo ima nnḓa u bva nga madautsha nahone u khou humbula uri dzo vha dzi khou yo shumisa kha zwiito zwa vhugevhenga. Iṅwe ya dzigoloi idzi yo vha yo ima nga ngomu dzharaṱani. Vhadzulatsini vha ri miingo ya zwigidi ya vha i tshi khou pfala yo vha tshi tou dzingisa na nḓevhe. Who created the gunshots wa ukwala ithunya guguga ipotsa o etsalang. So apparently rona sliding door sa rona ska high ba se thuntse o tshong bullet ya teng e penetrate through rena le mukhuku ka ntle outside mukhuku for mukhuku ya lo kena festereng ya lo kena sliding door ya ba ke di gunshots ha ona batho ba hlailang rena le group ka mona ka high ka Golden Gardens batho ga ba aware hore many people are aware ka mona rona le gunshots batho ba wonder what's happening ka Golden Gardens. Musi mapholisa ba tshika o pfala uri vhambulelwa bombo di thoma u Those cars you see there, 3 of them were idling, were ready to roll. Those cars you see, there is an ML inside, beautiful ML, besides that beautiful X5 you see. They were rolling when the guys came here at about 4:30 in the morning. And these guys, they shot at the police. The police responded. They shot and killed 8 of those guys here on the crime scene as we speak. They are here with 6 firearms, and 4 of those were critically injured. 1 has died in hospital, which means there are 9 those that are fatally shot here. 2 are still critical. 1 is in hospital. We are profiling them, but I can safely say we have managed to find that 1 is from KZN. Zwiska dwa zoralo melisa mapholisa wa bekitele vha mapholisa vho bvanga vhunzhi nga zwifhinga zwi zwa paseka vhari vhana vhavhili vhane vha bva kha shango ḽa Somalia vha vhudziwa nga khani he vhapondi avo vha ṱoḓa masheleni a swika milioni dza randa dza malo vho fedza vho wana luponi u vhumatshoni a ṋamusi hu songo vha na masheleni a badeliwaho. Vhuendi fhaḽa badani ya R71 vunḓuni ḽa Limpopo ho thoma u engedzea musi vhathu vha zwigidi na zwigidi vha tshi khou lavhelelwa u kuvhangana muria lwa u tou thoma kha miṅwaha miraru u itela khuvhangano ya u elelwa ḓuvha ḽa u vhambiwa ha murena ngeno vhaṅwe vha tshi khou livha ngei vhuponi ho fhambananaho. U pfa zwinzhi ramafhungo wa Shupimani Baloyi u henefho. Traffic flow is expected to get congested on all major routes in Limpopo as thousands of motorists make their way to various destinations that include church destinations and holiday making. Major routes such as the R71 that we're standing on the side of are being manned by traffic officers who've mounted various roadblocks throughout the province. But to speak more about the traffic presence in the city of Polokwane, we are joined by the Assistant Manager of Traffic at Polokwane Municipality, Mr. Gilbert Ramporo. Mr. Ramporo, thank you so much for speaking to us. Moria, for the first time in 3 years, is reopening. The St. Engena side of Moria is reopening. What is the deployment that you have on the roads to ensure safety? Thank you very much and thank you for having us. From the Polokwane Municipal Traffic as well as the provincial traffic attached to Polokwane,
We have deployed 250 traffic officers. That includes all the major roads that are leading to Polokwane as well as the St. Engenas ZCC Moria conference. And as such, in a distance of 10 kilometers, you will find our traffic vehicles so that we can be able to monitor our traffic volume as well as to assist and welcome those that are visiting the City of Stars, which is Polokwane, in particular the St. Engenas Easter Paseka conference. So far, all the routes are still flowing well. We are getting the C-Trap from Pumulani Plaza as well as the Carousel Plaza. The recent count that we got from Pumulani, it was 1,900 coming towards Polokwane in an hour's time, as well as Carousel, it was 1,500. We are fortunate this moment. We do not have accidents that are attached to the traffic flow, and our officers are busy as we have been manning the routes ever since 6 o'clock this morning. We'll be on all our roads until that will be Monday midnight. Matsina zwa zwino kha lutingo ri na mwambiri wa muhasho wa zwa vhuendi pala vunḓuni la Limpopo ane ava Bonani Chauke u pfa uri vhuendi vhu khou tshimbila nga nḓila ḓe na uri muhasho wa vhuendi wo ḓilugisela u swika ngafhi u vhona uri vhareili khathihi na vhaenda nga ṋayo vho tsireledzea. Ndi madekwana, good evening to you Bonani. Bonani? Bongani? Bongani, are you able to hear me? Zwi khou vhonala ri tshi nga ri na khaedu ya u ṱanganedza luṱingo kha Bonani zwa zwino ri ya maragani ri ya vhuya vhusikali. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC. Zwa zwino hafhu ri khou dovha u livha kha muambeli wa muhasho wa zwa vhuendi vunḓuni la Limpopo Bongani Chauke u pfa uri u khou bvelela mini kha sia la zwa vhuendi haningei vunḓuni. Ḽo kovhela Bongani ri khou ni ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha musi ri mbo ḓi dzhena kha ḽori zwa zwino hu na vhuendi vhunzhi vhu no khou lavheleliwa hu no khou ya ngei Moria zwe zwa vha zwo imisiwa lwa tshifhinga tshilapfu afho ni nga ri mini vhuendi vhu khou vhonala ho tou ita hani hanefho? Are now starting to see the increase of the traffic, especially on our road N1. We can see that the traffic is starting to increase now. Speaking about Moria, we have seen our colleagues being deployed there in majority to ensure that all our people are safe there. And another thing is that one thing that the MEC, Florence Radlane, was saying today when was engaging with all law enforcement officers who were at on duty at Transcorp toll gate today, she was appreciating the work that our law enforcement are doing. Because today we haven't received any report that there is an accident. This shows that there is an impact when our law enforcement are deployed in various roads to ensure that they keep people to make sure that they follow the rules on the road. Bongani, as we can remember, you as a department, you held a prayer in the province concerning accidents, many accidents that have been happening in this province. What can you say about that? How prepared is the department? Yes, the prayer came after a pronouncement by the Premier asking the MEC of Transport and Community Safety to hold this provincial prayer so that we can pray for not only fatalities that we see on the road, but also societal matters that we come across in our communities, such as GBV, drug abuse, and also to pray for our law enforcement officers during this trying time, that when they are busy executing their job,
people must be able to give them respect and allow them to do their job in peace. Bongani, on the roads or as a campaign from the department, what can you tell our drivers and commuters so that they can reach their destination safely? Let's remain disciplined on the road. Let's be patient. The traffic is very long, we understand. But let's allow those who are in front to pass us. Our time will arrive. Let's remain disciplined and save the lives of our fellow road users and also ourselves. Ro libuwa bukuma chipinga chabo bongani chauke matsina uyon oba mwambeli wa zwa buyendi vundunila Limpopo bongani chauke richiko taluchedzana Mafhungo a zwa buyendi ngandelene zwa kuchimbilisa zone vundunila Limpopo rolabelesa chino chipinga cha mapero abege malapfu a Paseka hune baendela mashango kana baenda na badali bopambana naho bakhoya mavunduno opambana naho na kabupo opambana naho katina dzikerekeni ufana na pala Moria ngachini chipinga uri baswike hune bakhoya hone bo tsireledzea matsina musi ri tshi khou bvela phanḓa zwa zwino ri vhaḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga zwenezwi zwa vhuyendi matsina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Ndi nga eletshedza vhareili uri vha songo reila vha khou nwa zwikambi, vha songo ita zwa miṱaṱisano musi vha magondoni, kha vha tevhedzele dzitswayo na milayo ya badani. Arali muthu a tshi khou pfa o neta kha pake girachini ya tsini a wele uri a swike o vhulungea. Nṋe ndi kha gondo ḽihulwane ḽi livhaho Sibasa ḽi tshi khou bva ḽi Dubodza Matatshi. Nga nḓila ine vhuendi ho ḓala ngayo zwi tou sumbedza uri ya Paseka yo dzhena na vhaendela mashango vho ri kanda ndi ri vhathu kha vha reile ngo selisana vha songo fhelela mbilu uri vha swike hune vha khou ya hone vho vhulungea. Vhuendi vhu khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa na vha vhuendi vha hone hafha badani vha khou vhonala zwino ndi soko vhona nga arali vha nga konḓelela u swikela zwi tshi fhele zwa Good Friday kana zwe zwa maḓuvha a Paseka zwi ḓo thusa vhukuma khori si vhe na dzikhombo badani. Nga hafha kha vhupo hashu ha Vhembei thulamela nga hafha kha magondo ane a ngaho R524 vhuendi ono thoma u tsitsikana lune magaraba ono thoma u vhuya nga vhunzhi badani goloi ndi nnzhi lune vhathu a ri reile ngo sielisana. Vhuendi vhu khou vhonala vhu khou thoma u tsitsikana zwihulwanesa nga maanḓesa na kha inoni bada ya Kunda Maria hu khou thoma u vhonala na khombo dzine dza vhori dzi khou itea a si kale henefha nga vho 11 hu na khombo dzo itea hafhanoni Broni ya Dzindi lwe ha sia hu na goloi tharu dzoṱhe ndi basi na goloi ya paramedic na baki zwo kwashekana nga maanḓa dzo tshaisana henefha lwene vhathu kha vha ḓiṱhogomele. Tsivhudzo ya mulayo ye ya ṱoḓiwa nga Phalamennde zwi tshi tevhela dandetande kha zwa u tholiwa ha bodo ya SABC yo ṱalusa uri luṅwalo lwa President Vho Cyril Ramaphosa lwa u ṱoḓa u bviselwa khagala kha madzina o topoliwaho a ina midzi siani ḽa mulayo. Ṅwedzi wo fhelaho President Vho Ramaphosa vho ṅwalela tshipikara tsha Phalamennde vho no siviwa mapisa nqakula vha tshi khou ṱoḓa u bviselwa khagala nga madzina mararu e a ṋetshedziwa he a humbelwa uri fhungo ḽeneḽo ḽi humiselwe murahu kha komiti ya zwa vhudavhidzani Phalamenndeni. Fhedzi nyeletshedzo ya mulayo i khou ri Vho Ramaphosa vha vhofhea nga ndayotewa na mulayo u thola bodo sa zwe Phalamennde ya themendela arali vha sa khou fhira kha ḽeneḽo fhungo vha tea u livhisa mbilelo yavho kha khothe ya ndayotewa hu si nṋe ya ndaela Phalamennde. The President is constitutionally bound to appoint as per the resolution of the National Assembly. If the President, for whatever reason, feels that what Parliament directs him to do is unlawful, the President has got one option. He has to approach the competent court chair. The President cannot take the law into his hands. Our constitution is not self-executing. The President cannot adopt a self-help constitutional style. Our constitutional scheme doesn't allow it. Matsina zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 25 cents, bondo ndi 22 rand 69 cents, euro ndi 19 rand 92 cents, ngeno pula ya Botswana i 1 rand 37 cents. Matsina mikovhe pala JC Imtha.
kha zwibveledzwa musuku ndi $2,007, platinum ndi $1,001, oil songo kunakiswaho ndi $86.32 nga fagi. Matsina kha zwa mutambo wa mavili wobuya hune wavha udo hashiwa hapu kha ino khasho ya SABC zwichi do hashiwa kha television na kha radio. Tournament uthoma ido hashiwa 3 kha SABC ngala 23 la ṅwedzi wa Shundunthule ubva centerani ya Renaissance pano SABC swipatoni zwa SABC Auckland Park. Tournament ya uthoma ine yaḓo vha hone nga murahu vhege mbili ikho itwa nga murahu musi ho sainiwa pfano vhukati ha khasho ya SABC na vhadzangano ḽi langa mutambo wa mavili kha lino. I ḓo vha tournament ya nndwa dza malo. Bongani Mahlangu o ḓo vha khou tsireledza vhugwena hawe ha lino a featherweight kha nndwa yawe na mududuzi Mzimela. Tournament iyi i ḓo katela vhu na nndwa dza vhafumakadzi vhukati ha Bukiwe Nonina na Tshedza Homakoma wala Zimbabwe. I ḓo dovha hafhu ya katelwa nndwa tharu u bva ngei Democratic Republic of Congo. We're quite excited as SABC Sport that finally this MOU that we signed with Boxing South Africa last year November is kicking in, and we're starting with a tournament that is hosted by a female promoter, Joyce Kungwane, TLB. We're really quite excited that boxing is back on SABC. Murutanyi wa mitambo ya mavili wa uthoma ndi mufumakadzi. Yes, it is good news because we've been crying, so that people have been complaining to say, but we don't know the boxers because we don't get to see them. I mean, very few boxers get an opportunity of being seen on another TVs. But then this is our own. SABC is for us. Ndo chumia zo mavili yotakala chio kurane ya ubisa mtambo wa mavili kaino kasho ya rushaka. I'm very excited about this. It's long overdue. South Africa has so many champions, and I'm thankful that SABC Sport have acknowledged us and that we're going to bring boxing back. Hopefully it will be back at one of the top 3 sports in our country. We have so much talent. We've got world-class talent, so this is great. Bora mavili na wale motakala chio ii. This is what we've been waiting for a long time, because 2016 or 2015 they said the boxing is back, but we only saw it in few months, and then we didn't see the proper boxing, because proper boxing is to go to all the provinces and must be live. That's when the boxing will be back. As a boxer, I feel very good. I feel physically, I feel strong. I feel good. Mentally, I feel strong, and I can just say thanks to whatever SABC and TLB is doing for us. It's a pleasure to be here. Waino kasha SABC vari wabasha tournament ya mavili twi kha stage za television na radio ṅwedzi muṅwe na muṅwe washa mitambo ya zwa mavili zwikulevela vusuludza mutambo uyu khathihi na u kunga vhunzhi a vhalambedzi. Timu ya Chippa United yo livhana na thavha khulwane vhukuma musi tshi ḓovha i tshi khou swiyelela ngwena dza Soweto dzine dza vha timu ya Orlando Pirates mutamboni wa ligi ngei luvhanḓeni lwa Nelson Mandela Bay nga Mugivhela. Utova mutambo wa ufana uchira kha timu ya Chippa United yo salelwa nga mitambo ya rathi fhedzi ya ligi. Dzi Chili Boys sa zwine Chippa United ya ḓivhisa zwone yo to kona fhedzi u kuvhanganya points mbili mitamboni miṱanu yo fhelaho ya ligi. We're playing Orlando Pirates. They're second on the log at the moment, so we're not looking into form or anything like that. We focus on what we can control, which is obviously what's going to happen in the 95 minutes starting on Saturday. So the guys are positive, the mood is good, and we're looking forward to the game. The Chili Boys vha ḓovha vho sedzesa kha u khwaṱhisa ngei murahu uri vha si bvudise zwikoro. Timu ya Orlando Pirates ina vhatamba phanḓa makone nahone zwi khou ṱoḓa Chippa United i tshi dzinga dza khwaṱha ngei murahu. Yes, even though we are close to relegation, I still feel as a group we still believe that we can get into the top 8. So we are in good spirits, in a good mood. We had a good performance against SuperSport, and I believe we will build on that. Mutambo vhukati ya Chippa United na Orlando Pirates u ḓo takutshedza nga bva kha area ya vhuṱanu mathabama mba matshelo nga Mugivhela ngei luvhanḓeni lwa Nelson Mandela Bay vunḓuni la Eastern Cape. Vha tshi ḓizwiḓivha na wanetshela mafhungo a fhelekwa tshifhinga madekwana kha vhe avhuḓi vha vhe na mafhelo avhuḓi malapfu a Paseka.